poni iwa toramyo siya kami konatu siya kami tulang manulang cowok ngebur rokonon bagay na yang di rumah baga macam sopo ngagami tokon sa matua unggabyang matu para nasa usau matua ini macam kami tulang manulang tuh ya huni dia menangkap pangeran tua jadi soalnya nang di teko kinder nunga be jelas takas ibarat kami hutan ima nang saat sudah di pasar oleh oke teko kami yang nangkosong itu hari asabui non angkat gelentong orang cinta ima kita pasal urus spiritual kebetulan Josuyo sebelah mana nang neon udah sampai dua tulai nami di bagian ini diamu beri nami seluruh baru nami seluruh kita borhat ibu tu nami contoh tu nami bagi nami nyot bilayo sadaro amu ngurus ina berbudi diudono digam kada sundari ina mangilu siap sumido ina usaha nami sada ngom gimana paduaon ina mangurus lain nami ko sadaro amu naudi kuwi dia siwon kuwi dengan berdoa. Nah, gudang mengalir, undang dia tahu. Nah, udik video dengan doa mati. Dengan pada kita ini sebagai moro mangus ini dua. Aku sendiri mau jalan. Bangka orang di luar sian anak lu bermain di dalam usiaan keluarga. Jadi bisa tulang di badan. Jodoh terbiru lain namanya, dekat sudah lima periode nabi sudah. Jadi pada tahun nabi ada bangkur, ada bang pendera tuhuta balai sudah jalan. Ada muli, ada gabe, dia mau kurunami, sok tujuh betul. Aku main bot mat tengah jalan. Mudah. Tidak kon, sok songonima di salurna bulan-bulan nami, pulang kami. Dan berhutang Raja Nabi kami berkeleng ngomong pada pengade lima somon untuk mengambil medaliya lima nama satu lima tulus sabu di dalam dia bertulis soalnya jauh naik akan sabu di dalam sabu di dalam ketika ada salurna kita pergi di dalam sok semuanya bisa pulang hari dapat tahun lima somon tulus sampai dua tunda dalam dia bertulis soalnya jauh naik itu asal banget mengalih pembagi perberasaan ibadah jangon aku dapat kadewata bisa lu dapat perunai kalau kadewala kita udah serta di kamu mata mama kolostoni itu kamu nasa udah bagaimana soalnya nggak apa saya kabingung masak nanti bagaimana bagaimana Mata gawe na hujal kami siap kamu nak kahorong ni hula-hula nami pahot nami metong hot marto ngani jem asa tutu men na dur kyo ni nalote ata pasugawe na hujal kami sitok ka mana ulu muga jada sitok ka na ulu mose saha isolu saha tinuru tubuntian lunga saha sikop tapatu pa ada parpoponi na tuwa nami tanyang nami tu amat tadi bata lirik kita bangun duhuk na hita saha tu panggabean horas na jada gabe bacalah horas kopi mangarik punyung pasal tami matu hula nami hamu mama buan di bagasan tanyang Tuhan ini itu dalam kotak tong nami ina dulu kawas tong orang itu tong Tuhan leon perjolo hati ulang suasana dengan ima di ulang sedario makin perjolo Tuhan berpuluh Tuhan alai kadite napor saya tong ditanya nami iya puluh Tuhan Sokino suasana dengan dumobi di salungna anak ibu nami sosoni dan penamaran leon asada wiro di sini Tuhan ada dokter bangun boy dengan makanan sosoni itu di kapalnya Tuhan boy itu orang ngadon akhirnya mata disunat kami di mula-mula on matanya kerjaan nami mari kita dengan Yesus Tuhan nami dalam mata nami amin
Nah, Ya, video bisa agak rileks sedikit, jangan terlalu tegang dia, ya bisa santai. Bentar ya. Oke. Martongan alaman asabae mah godang si tortoro nami kau mengusung ina nami nasari matuon tutongani alaman di bagas nami baik bang perlahan seperti yang dialami Panden. Jadi saya harap di sini kami datang cuman memberi support. Semoga kita semua cepat terhibur, dan saya yakin dan percaya semua abang dan saudara-saudaranya Panden ataupun Mama Rito, Akasuri Manikutehe. Jadi semoga Tuhan masuri nabang abusi ulu ni hamuna. Akasoni Dun sunipe adong do ibak kami sian popan hirasomon dohon na batu ni sautik ale las marokan ni hamuna suri na salut na age mulia ti godang medokon kami ya. Jadi begitulah acara kami singkat karena posisi saya pun kerja ini, saya tinggalkan anggota saya di sana, jadi saya bawa yang ini pun ada turun malam jadi mau kerja, makanya kami mau dahulu. Jadi tidak bisa nanti ikut dengan acara selanjutnya. Mudah-mudahan Tuhan semua memberi situasi cuaca yang bagus dan berpikir jernih untuk kita semua damai. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Itu Oke. Den, ya, kabar ya. Semangat tetap. Iya. Oke. Selamat bertugas ya, Bapak. Itu tuh. Dina usahat martongan alaman tuan ami nasari batun. Dina lamat jauh hata paswa tagabi hami. Maredo populah-hula nami nahot nahu melihat kami. Pangalapan minasa pasu-pasu siya namat tali bataro. Asa
martatam magaringin marura jadi horas dihami to dibandingin itu pak debata majadi dua-dua honda tua mata majadi asa si toro madakana si toro nang rating na bangi dohot gulungna asa toro gabi mahami komparana dohot akan kina bangi saat tuboruna baik pengaluan-luan tujuaran atau ropi nami jadaran na bilang di bagasan tikyon baik damang kodang sopa tua mata di batang kemudian dihasuton dinapa tupa udah ada sari matua baik damang kodang muda mulai naik masih dari iringan nama kami di bawah halaman kami baik damang magodang dia di asamanor kami hasil untuk bodoh buru tulang butian nungasasik ko humulay kami tontor namin di bawah halaman namin mo kami mo nang hasuton lilik kami mangulu jana sahat ko paggabihan inahu berti o minuha ito patatan baik damang masya ni si tiyo-tiyo ilas padong tuha sahatan Anakna dua namargoa Gaim Sitorus Uki Sitorus iya opung nami namargoar Gaim Sitorus na mangalak boru dirajai boru manuru huta gurgur anakna opat dua mai boru iya anak siakangan hima amak tua nami opulenni Sitorus mengalak boru dirajai boru si majutak sian tanah Jawa ia anak si nomor 2 hima bapa nami Opu Mariono Sitorus na mengalak boru dirajai boru manulang siap porsea ia na boru nami siakangan na berhamulian mai tuanak niamang boru nami sirai iya na boru nami sipay 2 marhamuliam may tuanak ni amang boru nami marga Raja Gugug iya anak ni bapa nami siakangan na margoar Opu Winner Sitorus na mangalak boru ni rajai boru na deyak siya sidikalang
anak nasia opak maboru, opak bawah 5 boru. Naparjolo ia anak siakangan aman yuinar sitorus mangalak boru dirajai boru simbolos ya samosir tubuna anakna tolu boruna 2. Ia anak si nomor 2 amani paima sitorus na mangalak boru dirajai boru lumbat tobik sian lubuk pakam dang adong dope danak dinasida asa tong mamang rajai nak suri pada tangi hakok kamu anak anggi nami anggia tutu situ balak situ baburu solota bunga-bunga nasida asa dong payutu ni nasida satu na saurung matua. Ia anak si nomor 3 do si nomor 4 dang dope marha sohotan amang raja tong ma gomot pangidon nami tutulang nami rajai nadayak nang tulang nami rajai manulang dosa luhuna amat tarajai nata soribada asa gomos matang ekok kamu di bagas muna anggia martinangi amat tadebata dipaninggal honinang nami nasari matuon jumpang ni nasida akasirokak mitondina. Ia boru nami siakangan marhamulia ma tuanak ni amang boru nami marga si majutak sian si bar dang dope adong dililitan dorna ima boru nami nang hela nami anggia tutu marhite ulon parsari matuon ni dainang naung kostang dito nga bagason sudia katang yang muna pita tang yang muna to mata debata maralus mai dingolu niya ka kami anak kon nalumobi di parumah tanggaw ni iboto nami nang lay nami. Ia boru sipay 2 marhamulia may tuanak ni amang boru nami marga silaban sian bedage anak na sada boru na tolu. Ia boru nami sipay tolu marhamulia ma tuanak ni amang boru nami marga raja guguk tong ma amang raja inak sori pada kang adong dope urat na tugu di parumau tanggaw ni nasida gomos mahami tong marpangido sa bulan ni hasuton hama kay botona tuhamu salu na raja ni hula-hula ng tulang nami amat taraja na tasuri pada gomos ma tabuan di bagat tangyakta ang giyak tubu las ni roha di nasida marurat may bagas tuturo marbulong may tuhapir tu siamon pangiduan nami tomata na martua di bata. Ia boru nami sipay 4 do sipay 5 dang dope marhamulian pos maruhan nami martinangi madebatata dialusi ma akka pangiduata tu joluan ni arion nuk tataruhon day nang nasari matuon tuwing na persanto kinani jumpang nami ma akka silas ni roha jalon nami udut ni akka alus ni tangiang napidasat muna tuhami marhite-hite ulaon parsaur rimaduon ni na tua-tua namion punguma sude peperan ni dainang anak 4 boru 5 pahopus anak tolu pahopus anak tolu may bawah 2 may boru pahopus ya boru sada may boru bawa tolu may boru parumay 2 hela tolu punguma sude peperan ni dainang naug sari matuon 20 tolu masude peperanna na pinat di debata tuhami tubuh ma inata na marujung ngolon di tanggal 10 bulan 2 tahun 1162 marujung ngolu di tanggal 30 bulan 5 2024 marumur ma na tua-tua namion ono 22 tahun songo nima amang raja yang nagsori pada songo jujur ngolu singkat nabuhi hupa jujur hami molo tungadong salah hami maggoreton di hata goret na hujahok kami 10 jari-jari pa 10 jari si majujung uduk rohan nami mangido maaf asa tong manotiroy hamu hami dia kaulatan na marudut amatan dan bukan di sopo nunga gabi sari matua itu taton kung gabi mah mo paparan anak ko matutu
Tatam mabari ini markuat jabi-jabi firma dihamton dibandingin tupahotnya matamu na jadi Matutu. sahak sul sahak macam betul betian leleng mahita mangulu salu nah hita tupang gabe tupang oras semua ni mahata singkas ya kami dong tunggu lain masih gabe kami masih tulupan dinang marujung ina nah kolong yamion marhidei mano rohami la manopot nasida baik ma godang nan ho partisi otik so hataon gudang so pujion dohono song katanya dua firma pokki baul-baul persalongan firma tot di mona saluna luju-luju mana aka persamoda Matutu. molo tu gaul benomu tutong kinama molo tu sira benomu saya tu nama dohono song katanya dua bago do nama halto niragata di robean horas mahami nama ngalean tuga dan horas mahamu nama jalo tu gabi nah nama kalian. Matutu. Ope adong asu. Kamu nama nguruki kami. Dapat tu pahon ulau di partikianon. Osrohan nami di hamu ka dongat tubuh nami haha angin nami. Naro madohoti di ulauta di partikianon. Buat kamu kami ditanyang muna na mangulu. Dihasu tempulun. Asa dapot akan nani duluan. Jumpa na jinalahan. Ditanyangnya kena porsea. Marokap akan aso marokap dapat apar karejuan akan aso kareju ima pangiduan edek-edek nami tuhamuna saluhutna aka dongat tubuh nami nang diaka haha angin nami asadabi namar dongat tubuh namar haha marangi dosro hatta marsi paulu-uluan Matutu. di sati nadi madingin dahu jalo hami tama mahami roh tu edopan muna marsi sok manopa hamuna aka dongat tubuh nami kaur lumobi dia ka haha angin nami songon dia pian no sobanami tu hamuna amang rajai nang sori pada lasmar hamu majako karoro nami ina pangiduan nami amang namalo nami naing marsiolo polo pamahami namar dongat tubuh namar haha marangi so manido nami partikenon baik damang gondang naho partusi
ulo monding. Apalagi basta mo natulakon na kakas na tamo to. Kurang ngay dobe nalaw tang jakma. Alay sa watik sirono kututulang ate. Tulang. Hida halak Kristen. Boy so nagtalupado natulangon. Ulas sa barangatan tagbo may mga stamyakta. Asabongot natulangon tuharajan na silingete. Anod mga doko na sa watik kang tutulak ko. Ala dakas to na yung rakuhita na salilingon. Asal law tunggu di ada tudia torang mau buka pintu. Unuk tapataran non, dari nang nasa lima dua tinggal prastab kenai suatu lili tulang ate. Alana aka nopel kaya kalau lalu perjalanan. Apalagi si dohorku, awak katanya Tuhan nama kau pesal menolak lalu 25 kon. Pinuju dengan Tuhan ini kan pari, dok penyebab persatu atau minta dewa tamat tak puji ate. Ibarat kita mengalau ate tulang. Jangan dia batu tu di budan ni tulang orang tu saya tulang ate. Ni sok lima dia muna. Aka pino pernah tolong like kudu anggi kuat deh. Aduh kapal lagi usahakan. Kalau kata ni pasal dok boleh tanya kita deh. Jadi son dalam ikan bunga awangi patu pakam sosawat untuk sokoni be. Nah kita pasal tani lah sebar kamu deh. Jadi dia perlu singali. Anak. Oh boy. Punguan nasari matua. Di tulang nami tulaku opung inersi dorus di sonro kami beremu tulang turut berduka cita kami di permodini na tulangon malahu ingat ada sudah habur jumu na ini tulang di paturi-turi habudo kami di namuli na sawani yang diku sudah salut arong akaulaw nami berperakia dohamu tulang kaduku doa tulang nyato lu tulakku adong do alai selama katulakku dah kuda dan anggo ada sama domba belagi aku hola kamu do nahu boto tulakku iboto di omahku jadi si dohonoku tulang tibu do boto na tulang omoding alai odo pero tikiku sia-siatar tulang barbo abay no masong ni de beratiki molo tu ngope haroro nami marbo abay no mate tulang da si dohonoku tu tulaku no burju batotong mapatogu pasa tu tuhani martang yang nago mosto tulang asa unang setari luilu marningo burju ni na tulangon do to kai botoku song ni to kai da ku do be hibur hamu tulangon alana laube do hamon no mangarato adong na tu luat na daw poster hakko di hamu ala akabar minggu do hamu sude jadi tulang hera holani masautik hata si dohoro sia kami apala beremu tulang di son ba mau lihat na abe oh jadi permusik aja semoga aja bunga bae ade godang sempurna.
boru na burju. Mana binabi hamu na saluna. Asang dia marite ite on nakatang yang hele nami. Lam gadda maka sinawat di hamuna sinurak kapapaharan muna. Jeraga biarkan ani ulamuna. Tutulon nyari hodi tupa asi ni amat tadi batang. Ima hele pangiduan nami. Dia katupak nauli nang Roma hami kedupan muna aka namang buru nami. Ope nama lo nami. Jadi abang Mana binabi aka buru nami mahami. Siap kami hula-hula na marga situ. Baik godak sabi-sabi. Asaboy tomo-tomo hami haroroni hula-hula namin na dia. Nang hula-hula na poso marga si Polo bet kamu ma musik na hobartis. Togu mak. Maju otik. Mana kah? Roma murah. Ada hula-hula namin na dia. Mundur. Iya, mundur. Iya. Bekal hita, bekal haroni hula-hula.
Ding boras pirim mau tu boru nami boru sebalang ulang tambo. Boru saing. Boru nami, ibota nami, apalagi tikyon iman natoras muna. Nungaro kami nami. Buat kami nakining nong pasahata mi ima boras spiritual di. Asadohon ng masongan di do ni natua. Pirmen na poki bahur salongan. Pirma to din hamu sa luhut na dia mangboru nami, na boru nami. Luju-luju ma nang dipangomo. Sa kuni majo sasahat nami di hata boras spiritual di. Upas robot Gabi. Marga Manulang. Diari nauli, diari naring ganon. Ima nang dia tuhata pagdolo. Ima na boru nami naong saribatuo. Gabi itu lah. Alani Roro hami songon pasahaton. Boras ipinitodi. Asa songon dohonon nami ma pirma poki baul-baul pasaloman. Pirma to di muang boru nami kastorus luju-luju mari ang mga kabarsamota. Songon ebe na marludu. Baru ramai utoru berbulung tukijang. Berbungaran may itu siya pirang. Sa luhut na matok kamu kepara ni naboru namion. Nung agajang umur namion, naboru namion. Lam tu gajang na mga umur ni ang kapinopan na sa luhut na. Songon ima songon na lang naro.